Seraken tingkap. Yes. Kang mangkin cerita Inggih ratu dari sareng sami malilan turang di tiang ini itu sang peragayan rabin dalam balingkang dia kancing pagajati nyantos irabi areng puri mungguing kesetiaan idune larang satyang lagi pati brate kantoslah acara Indosiar nabi malih liga dunia kantos wengi nyantos rabi suwe irabi dan dua ning saning naon kepireng kepiragi indik nak metapu yoga semadi paling tentuang wasil makin sampun lindangan durung wedan urdi durung wedan pabesen tah taruh dulu rawuh ngayu nang rabine sekala raris wastu maduhi pikainan salima buye-buye napi sengkala kasengkaonan rabi sapune kestate ring pikayunan dia kancing wiji raris nyarapin rabi ke puncak batu iri keraris eling dumun dawa kantun ring sina melacak kungfu mau pikayun raris we mau cari mau menyelidiki rabi we jadi langsung raris mau pikayun pacang ke gunung Batur nyelekin rabi rahina wengi mamarga yang sampun pidak-dabir ring kayune matung ilang dan rumah sering pun dikeleson ya diastun wengi ya diastun rahina terus memali maring gunung Batur Prapti Gilising jari sampun rawuh pun kiring tetujun ring puncak gunung Batur Kang Cengwi kagiat menyengat iri keraris aradu kancing wi waluya belah pun kita kaya mau kesiap di kaleng ngaksine Rabian elu alot asia
sareng anak istri Sening rana yang kagiat Riantuk ide dalam balingkang meratu masih asihan sarang anak istri sios buyak diri harare siada uwas bangsu mawinan medal dari sepengonek bahasa Cina nyi kuat nyi cong cong cang nyi sing kuat nyi sing cong cong cang berketat pisan ya di ide dia kang cingwi toan bali dalam balinggang sinamira di semat buat rakan di dalam balinggang beli dong kini nak meyoga amat ada mana meyoga nampingin nak istri kaden saja nangon samadi sing medaya pesan tiang beli patuh dan larang juga sama dipatuh ke nyideragu nungilang sabda bayi dok panyidayang ani madan nguripang angomang mah panyidayang mati kamen dia ni beli mau balik hidupang karmen iya di gunung Batur lah jagadian ama daman nyen menasing demen meyoga yang kini beli pidap dabi simpang beli teken sastra nenek munggah di cerita tu beli demen-demenan dari nenek beli ini ngajak anak lo jali yen beli panawang anak lu ni sing tawang beli ane sing ane patut aja di kekini nak lo jalir ada nenek beli nak subuh beli mau ikat aja teh sangkal madan nganten mendegul bang kapi tresnan jadi nak lo lenan aja beli nih madan nak lo jalir beli ke bawah sang istri jalir da dewi danu duka wow kepirang ipun kang cingwi mau sang itu sang Raga Dewi Danu nak istri jalir peremangkin ngerodok potong itu dari duka pisang nah rares mawa jano nengke wong Cina wong mata kupele kengken istri jalir pesuanen nyai saja mata kupet nyai halo nisto sekonen nyai madan tulakan mau paos mau pedel apaan sing mani manut sastra de malu ngetuang anak nih madan nak lu niste wong niste nistaning niste ibu nyai ngawak mepedel
kaden sesai subuh dedane ngosak yen memunyi suara tu munyi utama yen pede raos sing karon apa desan bani mau pede ngajak nira Dewi Danu adan kaya apa nyai beli ngomong ni Pandawan Dewi Danu ada nih waris ide sangyang Pasupati auna ari kata Gunung Agung mewah hidup dari yang Jaya pangyai nawang beng-beng kok beng nyai ini dalam balingkang nemola wenang kaya uang Cina Pangtawang ni dalam balingkang mula somah ni rau mau bukti ada putra yang nyai jeng awang-awang orang lo istri galer nyai beli gede